Assalamualaikum Bang Ahmad. Assalamualaikum Pak Hadir Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu yang ada di seputaran Al-Karawi, Matar Selangkong. Ngiring kator standby cukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Habir sebedeneng ang sanah berekung. Matar Selangkong gabungnya ngiring kator standby. Bingking epon Kak Habir ngiring kator boleh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Operator epon Dias Gadinto seta asing boleh bedai kili kenteng ikutan standby. Bang Iqbal Bang Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dias sebeda kili kenteng Matar Selangkong gabungnya ngiring kata standby cukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal saputar ini yang lenteng barat apa yang ampunten korek Di Lenteng Barat ganti. Matar Selangkong Sibal salam jaga bak bunga muka-muka setajana dalam keadaan sehat walafiat ngiring ya ton standby. Bingking epon Mas Iqbal ngiring ke ator boleh. Assalamualaikum ke Demang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Demang sebedeneng seputar Al-Karawi Matar Selangkong gabungnya salam untuk semua keluarga. Sebelum ke Demang apa betul Bas Encung korek? Jaka Manding. Oh Mas Jaka Manding Matar Selangkong. Untuk Mas Jeffrey bantuannya. Suaranya agak cambur. Matar Selangkong untuk Mas Jaka salam semua keluarga sebeda Manding. Juga Manding ada Bang Lengser Matar Selangkong gabungnya di pagi ini. Muka-muka setajana keluarga tetap sehat walafiat ngereng ke ator standby. Bingking Mas Jaka ngereng ke ator boleh. Wabarakatuh Sudiryo Campaka standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sudiryo sebedeneng Campaka Matar Selangkong untuk Kang Sudiryo saputar Kang Sudiryo ngalma tak Rabu korek Bade saudara adito. Matar Selangkong muka-muka bingking tak maki odur bisa sempat hadir dekat pertemuan bulanan. Untuk Kang Sudiryo orang nomor 1 di Jampaka Matar Selangkong ngiring kator standby. Bingking epon Kak Sudiryo ngiring kator boleh. Rekan-rekan Batuan Kota Kalianget Telanguh Bulutuh. Assalamualaikum Saddam Hussein bergabung. Wabarakatuh. Dinudin ikutan standby. Assalamualaikum Yamar. Saudara untuk Yamar gabung standby. Assalamualaikum Yamar. Perancak Paku Bumi standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali Saddam Hussein Matar Selangkong gabungnya pagi Kak Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mbak Dinudin sebedeneng Bulutuh Matar Selangkong salam untuk apar muka-muka setajana sehat walafiat. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang AR yang ada di Setero Matar Selangkong gabungnya ngiring ke atas standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang AR pasar lagi buru. Assalamualaikum. Biltim. Done senton dan jaki amal standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Done Sentol Daja Matar Selangkong ngiring ke atas sebal. Ya toh sebelum Mas Done pasar Pak. Assalamualaikum. Biltim standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melah Biltim sareng aper Kang Apas Matar Selangkong gabungnya di pagi makan. Muka-muka setuju sehat walafiat ngiring kator standby. Bingking Mbak Melah ngiring kator boleh.
Bung Tomo mewakili masyarakat warga Grinih Daleman. Udah yang subur Bang Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang subur sikir ini pas saya kan itu. Bung Tomo mewakili masyarakat Grinih Daleman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki matur selangkong Bung Tomo sebada nang seputaran Al-Karawi mewakili masyarakat Grinih. Ngereng kator standby bingkeng epon Bung Tomo ngereng kator boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Hikmah pasero operator kadita. Alhamdulillah ki batas kangkang untuk hamdi khair operator si badan Masjid Nurul Hikmah Moncek Timur. Semoga tetap setia dan istiqomah memancar luaskan 1371. Iki untuk selangkang untuk Mas Khair ngereng kator standby bingking epon Mas Khair kator boleh. Pinggiran Kota Bogor. Bang Amar Mustami sareng Mustamiah matur sakalangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mustami, Mbak Mustamiah pinggiran Kota Bogor matur sakalangkong. Gabungnya di pagi makan malar muka seteja keluarga sehat walafiat. Waktu tinggal 1 menit. Mungkin 1-2 rekan lagi kator. Burhan gabungan. Waalaikumsalam Farid bergabung standby. Assalamualaikum. Andai bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Burhan matur sekelangkong gabungnya di pagi makan. Salam untuk semua keluarga ngereng kator standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sebadeneng ipar telon telakeh sareng sedaja keluarga matur sekelangkong gabungnya ngereng kator standby. Yang terakhir waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andai sebadeneng seputaran Al-Karawi matur sekelangkong gabungnya ngereng yator standby. Demikianlah rekan pendengar pencinta Kauliah 371. Absen pagi sudah berakhir, tadi diawali oleh Mas Piki dan ditutup oleh Mas Andai. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang tidak terespon karena keterbatasan perangkat yang kami gunakan dan juga keterbatasan waktu. Kita ketemu lagi insyaallah besok dalam acara dan waktu gelombang yang sama. Untuk sekian hari ini saya operator Amar mewakili Mas Firman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi ngaladi budina. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته
كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا
فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي، ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qolia 371, sesadajana insyaallah sami-sami muljaki Allah. Sesadajana beten kaula muljaki. Langkong-langkong setuju para kiai, setuju para makai, setuju para guru ngaji, setuju para ustadz, setuju para ibu nyai, torjukan ustadzah, sejuganan boten kula muljaaki utamaipun inggih sisodini teni Qolia 371
Sedak kasetujana tengkulo ngaturaki sekelangkong. Sebatan kula juga muljaaki. Tantretan torjukan cakancah seistiqomah setiap pagi memperluas pancaran Qolia 371 pancar ulang deka frekuensi banyak. Saya dari frekuensi iPhone 2 meteran lebat RPO angkasa bersaudara. Saya ke RPO 1, 2 dan 3. Atau benar juga dekat RPO Suara Maharani. Sidak seteja operator tengkulo ngaturaki banyak motor sekelangkong dak kasih juga memperluas pancaran kainto melalui frekuensi iPhone FM radio atau becukan melalui channel 290 Santrios Sumekar juga saya memancar luaskan melalui speaker pengeras suara. Saya pancaraki lewat masjid atau lewat musalla atau lewat selain tempat-tempat selain. Sudah setajana juga tengkolo motor sekelangkong. Sudah setajana juga tengkolo muljaaki. Pertama-tama nireng petang kulis tajarang saranga mabanya adzikir deka Allah. Karena zikir menikah bagian sesangat raja dekatan kaula umat Nabi mangkilis belis raja mangkilis belis raja terutama setak gelem elang ning pikir sesuai kelebentan tobi saos kebutuhan si sangat raja. Maka setak gelem elang kati benapa odi setak lopot tu kati benapa kau di ni kasi pakembang rezeki kati napa kau di si pakembang oleh pertolongan dari Allah. Ya cukan kati benapa kulaban panjangan si parina kempang kenging kacokopan si parina kempang kenging kacokopan si kenging kempang kenging si kenging kempang si pas kempang kenging napa si pas kempang kenging mangki selalu mangki napa burden lah niki saya tak gelem dah hilang.
pasera saya tak tero kembang rezeki. Pasera saya tak tero kembang tolong sareng Allah. Karena dari satu jenawa nikah, satu jenapa sila bodoh, satu jenapa sila bisa manfaat aki tore guna aki lebih zahir batin abad ni kan mereka sejelas kapi karena pertolongan Allah bermasih tak terang oleh kempang pertolongan Allah. Kenapa boleh pas kocak kuluan bancengan teruan dia kecokopan. Jadi kalau kocokop puto ni ketekah bakun cokop, puto ni kabani kecekah bakun cokop, puto bani ketekah bakun cokop. Tebu bani ketantretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala bon lacet parengaki oning sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas saja umat si berharap kemudahan rizki, si berharap kemudahan pertolongan Allah, si berharap kemudahan jadi yang kaya, jadi si soki. Terus soki ya, terus soki ya. Tak usah raja-raja tak usah raja-raja laku. Ya Allah. Terus oke ya. Terus jumpa rezeki nah. Kenapa Peter antara jumpa rezeki ben soki. Angkatan-angkatan ndak pada nih. Murah rezeki, jemper rezeki, ben soki. Di hati artana ni ka unya, artana ni ka unya, kiring soki na. Napa pita na ben murah rezeki? Muncan gula senika. Setiap orang-orang murah rezeki pasti nikah sekocak reng kaya, reng soki. Coba tak nanti bagi orang-orang sesoki mengkutu kocak murah rezeki. Pola senika wala. Tak ada balik, entan tak ada balik. Tak ada balik, entan tak ada balik. Setiap murah rezeki,
Setiap murah rezeki setiap si murah rezeki nah kini ka orang sekucak soki tapi belum tentu orang-orang soki benar kan murah rezeki ya bisa. Tapi dalam Al-Quran Allah adabu A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha bani illa 'ala Allahi maluha bani illa 'ala Allahi dunyaha dan rizquha berarti reng ontong ni ke reng sebanyak rezekin bani sesoki pitana antara soki ben banyak rezeki mun semurah rezeki pada kasi lako teka hajat saya lako bisa teka hajat kasi ridho ya Allah teka hajat kasi ridho ya Allah minimal tak ada pantangan, tak ada rintangan. Minimal tak ada pantangan ke. Tiompa mana iparigin kelar beli sepeda motor. Alhamdulillah iparigin nyaman numpak sepeda motor lah nih. Nyaman murah rezeki. Kan kadang bedoreng ni kama sepeda motor andi mobil andi kadang-kadang nyata orang ni kada sepeda motor le cetak nyaman hanya malah numpak mobil napa boleh mobil mapan mobil mewah ketuan supir boleh tinggal naik tetapi hal mereka belum tentu nyaman mungkin numpak motor beni intara ke supermarket numpak mobil beni intara belanja ke mall beli numpak mobil intara ke rumah sakit intara cuci darah itu makilah besar banyak makilah besar banyak tabungan banyak nih bang, kekayaan mencapai triliunan. Tapi mun serang banyak macam rintangan. Ya mana ini rezekinya. Ini rezeki.
ngakan adeer ni kata pah ben seromben. Adeer tak pah ben seromben. Ingat pejabat-pejabat tengki. Ingat pejabat-pejabat tengki. Jangan kula ben panjangan karena jika jabatan sekaligus juga gaji raja. Kan nyaman je pun kula. Belum tentu arah rezeki. Belum tentu arahnya pernyataan murah rezeki. Belum tentu mu ngak kasak mu kocak murah rezeki. Memang kita tak bisa terus ajak belanja ke pasar, tak bisa. Tak bisa, tak bisa. Karena beda aturna. Keluar dikawal. Nggak ada yang saya kena keluar dari mobil ini kau tu bersih muka kaki lah bang. Keluar dari mobil, keluar dari motor jangan tu keluar dari mobil ini kaki usah bersih muka kaki lah bang. Kan emok ni. Semua rezeki alhamdulillah keluar wah lah bang atau ibu kembang muka TV. Ke pasar bah nyono. Nah terutama ning edeeren pada pantangan sana ni terutama ngakan manis lanjut ngakan lemak lanjut ngakan apa impah ada pantangan ni kesemurah rezekinya belum make sokia mun sekecek cuci darah gula lah tak bagi. Ngakan baik lah tak bagi. Ngakan manis tak bagi. Ngakan lemak tak bagi. Ngakan sepote tak bagi. Ini kena apa soki kata ni? Cuma tak setuju dari orang-orang sekenging kekayaan, sekenging kesokian. Mun kotuh kendali kalaban kesokian, kendali kalaban kekayaan. Beli sebagian juga beda orang-orang sesoki justru kesokian apa ni dikendalikan oleh abekna. Nak pesen tombokan motor macam-macam. Orang stroke. Duh ya Allah, terpaling nak beres kapi situ stroke. Terpaling nak sehat oleh saya barengin penyakit stroke. Saya barengin penyakit kencing manis, saya barengin penyakit liver, saya barengin penyakit lambung, saya barengin penyakit ginjal. Siparingin macam penyakit-penyakit ingat ni bini berdesai capuk kista, berdesai capuk macam-macam. Termantar sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala patulih sehat. Capuk tumor, capuk kanker. Termantar setajan macam-macam penyakit. Itu dia itu selamat kulban panjangan dari setajan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة وبجاهه اصرف عني كل مرض وألم ووجع وعلة من مرار rezeki لا يفرح بالموجود ولا يتأسف بالمفقود ni ibadah tak berat sabiasalah karena apa sesuai kibi tanggung jawab abah wajib maungku asokor dak Allah wajib maungku asokor dak Allah dia abah oleh nikmat
abak saja nambah tanggungjawab kewajiban. Sajan banyak nikmat kewajiban sajan raja, sajan banyak kan nikmatna sajan raja kewajiban. Kangku nyokor itu rasa syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Meski lamun torakus fokus Alphard, BMW, Mercedes, apa boleh Jaguar, mobil-mobil selarang-larang roh lah. Tapi mono ring nga kana hula tak beki, nga kana sema alma tak beki. Berarti ya kita jempur rezeki na ring ni kanya, magila ko ja ring soki. Cuma apa saya rasa berharap terus keinginan rizki si murah-murah rezeki, keinginan pertolongan si kempang dari Allah, keinginan harta si banyak. Ya pun kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda telok hal, beda empat hal sekotu ilalui. Beda empat hal sekotu ilai beti. Menurut dia siapa orang yang berjumpa rezeki na, orang yang selalu mangki pertolongan Allah, orang yang pasoki, orang yang pasoki. Ya sokin barokah mah, sokin pas barokah. Kenapa sebab pertama tubu ilallahi qabla an tamutu. Pertama atau peta berengkapi atau peta bernakapi dekat Allah qabla an tamutu sebelumna kau tu mati tibin berengkapi. Jadi sebelumna kau leban panjangan nyimpang diri kau diantunya. Kata orang banyak kau leban panjangan atau pet. Banyak kau leban panjangan atau pet. Tubu ilallahi qabla an tamutu fa inni atubu kulla yawmin mi'ata marrah. Fa inni atubu kulla yawmin mi'ata marrah. Sengkok di penari yang kajing Nabi atau apa satu sekali. Padahal kajing Nabi tidak tu sana. Itu kalau sampai saja tu sana kah? Tak cukup mungkin cuma satu. Allahumma salli ala Muhammad. Mari ampun dari beriin mengenai tobat di kampung depan ki oning sekater. Kisah terutama kulaban panjenengan orang atau beda nikah. Dia pun montero katrem atau beda. Pakonjak polo poten dari nyari ilmu. Montero etrem atau beda. Pakonjak pelopot dari nyari ilmu. Jadi kaimai pangki pengajian, itu kalau ban panjangan beda selalu ngaji. Ini tanda-tanda orang se keterima tau beda mak sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi pertama lalui dimin tobat. Sepertama lalui dimin tobat. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Daripada jadi bersih boleh maksudnya ki. Karena pas gempang rezeki nah. Pas gempang oleh pertolongan Allah. Pas gempang jadi reng soki. Apa polan? Polan naik keleburin Allah. Naik keleburin Allah yang tak tu sana. Walaupun sampean saya tak keleburin Allah nyak tu sana. Jika rezeki nak tak jemput, pertolongan Allah tak kelem dak oleh pertolongan pangeran. Jemput rezeki juga melarat seret. Nah jemput nah kesokian bunyian harta melarat. ولقوله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دواء ودواء الذنوب التوبة. Panapan kapi berdetampenak. Panapa kapi berdetam itu yang sakit kutusannya. Tusannya yang kering. Tusan yang penyakit. Sebenarnya sesuatu napa saos yang menika penyakit berdetampen. Anapun tampen tusah. Karena tusah termasuk penyakit. Si atau betul ni atau apa? Itu orang nyak tusah ni orang penyakitan. Orang nyak tu sana ni orang penyakitan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Ajilu bitaubah. Ajilu bitaubah. Ajilu bitaubati qabla al-mauti wa ajilu bis-salati qabla al-fauti. Atuli ina baan dekat obat. Atuli ina baan dekat obat. Ceki tunda-tunda boleh. Ceki tunda-tunda boleh wah obat. Qabla al-mauti sebelum mati. Wa ajilu bana kencangan na bis salati kalaban as-salat. Qabla al-fauti sebelum pot. Sebelum aku leban panjangan apa lopot dari nyimpang dari waktu na maksudnya.
Tabuna Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tabuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syurutut taubah thalathatun dia. Syarat taubat pendek telak. Awwaluha an-nadamu ala ma amila minal mukhalafat. Ala ma umila minal mukhalafat. Sepertama tidak lain an-nadamu pandai kekasta. Alama atas barang umila seilakonin isi barang minal mukhalafati dari banyak-banyak kapitaan ki maksiat maksud. Minal mukhalafat dari maksiat atau dari teraka. Kasta. Kaseilakonin lo kasta. Kaseilakonin kasta. Lebih-lebih pernah nyaki orang. Lebih-lebih pernah nyaki orang. Timunnya ke orang bini kun datang kotu kastah nih, bini kotu kastah balik pasal se idolimi terus ikan ni ajain tak habisi asapura, tak habisi asapura. Nomor 2, wathani tarkuz zallat fi jami'il halat was sa'at. Nomor 2 ngambui bah. Tinggal lagi kelakuan-kelakuan si tak benar. Tinggal lagi kesalahan-kesalahan. Setiap satajana tengka bani satajana bektoh. Jaga waktu. Dengan waktu ni kecek gampang kalau panjangan agak baik salah. Jaga tengka, cek gampang kalau bahasa sampean titisi salah kalau benteng kana. Lebih-lebih kula cukan rok motorok dek kancah-kancah ki saya di rabat TV. Dek kancah satajana kata napa. Kula panjangan breaker si tak lopot dari bentak, si tak lopot dari caca. Kita breaker si tak lopot dari caca. Di toreh tinggalkan caca-caca saya kenapa caca-caca saya tak bagus kata masuk zallat ke boleh zallatnya kan umum tinggalkan zallat, tinggalkan sesuatu yang salah, tinggalkan sesuatu yang menjadikan salah fi jami'il halat yang dalam saban-saban tengkah. Terutama kita breaker atengkaning frekuensi. Terutama kita breaker atengkaning frekuensi. Tolong kulaban panjangan jaga. Jangan sampai atengka-atengka kalaban lesan kulaban panjangan ndak kasih salah. Jangan sampai akatengka kulaban panjangan kerana lesan sekalaban salah. Wa thalithu ana pun tining sinama telok al-azmu ala alla ya'udu ila mithli ma tarafa min al-ma'asi wal khati'at. Si nomor telok tidak lain ki pendengar sacit abali boleh dek keporo dek kau pa mana lalakon sampun lalakonin. Timun lakon mun salah na nipu orang cek nipu boleh. Mun salah nak kai kezaliman, ya cak ke bayi zalim boleh. Niat pa. Kini kekuntopan. Ti sekotu ilalui pertama tidak lain yang kibane ketobat. Mun tero oleh rezeki. Gempang pertolongan, gempang soki gempang. Ha.
Bas nomor 2, wabadiru bil a'mali salihati qabla an tashghalu. Nomor 2, tuli beramal baik sebelum abaan tetireng sibuk. Sebelum abak datang sibuk, torek beluang se mun beda. Torek kulaban panjangan ese amal-amal soleh. Kisah banyak nganggur mak. Banyak nganggur. Banyak nganggur. Itu sebelum kulaban sampai datang sibuk kalaban tani, sibuk kalaban tokong, sibuk kalaban macam kesibukan kalaban panjenengan. Sibuk kalaban ini, sibuk kalaban itu, sibuk. Nah, sebelum datang sibuk, toreh tuli kalaban panjenengan berbuat amal si bagus. Ini kisah nomor 2. Kisah nomor 3, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu ta'ala. Wasilul ladzina bainakum wa baina rabbikum, sampung hubungan apa fokus, sampung hubungan apa saya sampung antara siapa? Ki kulaban sampean ni ke bi Allah. Ternyambung kulaban sampean dek Allah bi kathrati dzikrikum, kalaban banyak na adzikir tibin ban kapi lahu ta'ala ada Allah ta'ala. Kan Qauliyah 371 kabai ace kendak kada toretan tretan setajana sami-sami ma banyak adzikir dek Allah. Ni kampun lah hikmah nasih raja. Teroke nga pertolongan, teroke nga rezeki segempang, pertolongan gampang. Kekayaan segempang, kesokian segempang, kecukupan segempang, harta banyak. Atau pot banyak ke Allah. Tuli ialah kau fokus. Sebelum aban sibuk, sampung aban dah hubung sarang Gusti Allah kalau aban banyak adzikir. Pasal nomor 4, wa akthiru fis sadaqah. Wa akthiru sadaqata. Wa akthiru sadaqata fis sirri wal alaniyah. Nomor 4, banyak sedekah. Maksudnya kita lebur sedekah. Nah, apa saya bentuk sedekah? Mana bentuk barang saya sedekahin ke sedekahi. Mun tadi sesuatu seperti ke sedekah, bukan si bisa sedekah. Termasuk agai bagus ke sedekah. Agai bagus sedekah. Acumbarin yang lain sedekah. Misem ke yang lain sedekah. Sedekah. Nyala mataki hal fokus juga sedekah. Tetapi bila sempat pun lalui, topat engki. Kencang yang beramal baik engki. Banyak zikir ke Allah engki. Banyak sedekah juga engki. Turzaqu wa tunsaru wa tujbaru, cik pun kajing Nabi. Berkembang rezeki nah. Berkembang pertolongan nah. Berkembang harta nah. Alhamdulillah. Itu kunci ni berikan terus okey ya. Atau buat pelebur ala kau fokus. Banyak zikir, pelebur sedekah. Ini kata terus tolong Allah itu ada. Terus jumpa rezeki apa ada. Atau buat kelun karena abah banyak dosa. Tuli ala kau fokus karena abah sempang sibuk. Sampung hubungan dan oleh sarang Gusti Allah karena banyak zikir dekat Allah. Pas banyak sedekah. Tolong bi Allah. Gampang yang pertolongan Allah. Putar rezeki, kepang rezeki. Iya kia pada. Tobat ke Allah. Tuli amal, tuli ala kau sebagus.
pas sampung hubungan aban bi Gusti Allah kalaban banyak azikir banyak sedekah fi sirri saya ning imar sabarah wal anadiyah saya ning dalam teng padeng banyak sedekah insyaallah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru gampang rezekina gampang pertolongna gampang artana alhamdulillah sekarang juga bisa kan terbisaos kemampuan dan gulai bagi mungkin aku menyampaikan dekat saja daripada apa sih bisa tenggula sampai aki kemuka apa kita manfaat tor apa kita keberkatan barokah terjukan kesehatan tenggula dengan sehat barokah daripada nasihat si barokah terjukan umur daripada lancang daripada lancang si barokah wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliya siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apangki boleh lakunah tor waktu frekuensi waktu tor frekuensi sifat. Selalu apa kurang lebih nyon seporah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandal sok patah poro bagi tak langkah boleh korek sejejer kayak ngaki Lalu buat coba makan Allah. buat neser sate dung lempo Sepancung kedanya pul pancung. Pak Subur ke Pangkalan Pak Subur. ngereng lanjut go Oh gitu. Esep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda benar yang subur. Paling saya merengkal barokah kulu paling ser. Mereng cek saya naga dinto. Pak Esep nyata ada Pak pula yang kasih si tenggulain to Pak. Paling ser mata pun je Esep keton. Punten nyeri coba-coba nih Kang. Tak boleh bangki, tak bisa transmit dan lambat ganti. Iki kiring ambian kiring le giring gambar tang petang. Kiring beni tang petang kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb ganti. Oke nih Kak Budreng assalamu boleh aja salam gitu. Tiga nih kamu tak tahu lah cuma ngeneng.
tenonan kiring lancuk bengi bang. Cer, Oi, yang subur abung. beda burung. Nyaru tangi oringa, tekak latowa. Kabel montan di bareng cara bareng tenggul cer. Bang kikiring ngambek jalan yak nata salep. Tak ngalak kodegana Cina, ngalak Indonesia, mau temu bila dapat, tak temu masa saya kabrenga, aboli. Saya nyare kasasaran, menjemput bola. Sip ganti. Ini nyari Albro kan nyari Pak Subur. Jereng yang subur tersesat di jalan yang benar malam. Jereng tak main kontak perak tongontongan. Engkau ngantos saya barung mek bola tak temu mek bola sahabat ibu di, sahabat ada. Olok cer. Onembian ngolok langsung nyaut. Yang subur. Lewon. Angki nyaman apa ibon yang subur. Aja loncat. Lain musuh yang makmur, tak tapi sarah. Lanjut. Setiap ketuan Pak K kan kasih tuan gula lagi tak nyampe secancang. Barban sarapan kan dari. Tinggal aja cambut ya. Bada dune sentol dune. Sama Pacung, Assalamualaikum Pacung. Beda ngapsen nengian, oke bro. Peto angkasa 2, tak masuk ke direct. Lain bah. Kasareli bilang. Ini saya tak masuk kan pada yodin saya tenggula. Angkasa 1 yodin, direct absen yodin. Tak masuk kan no? Pak ke direct. Kita masuk ke. Jadi yang si masuk 371 ke. Kita dong mana jauh tak masuk mana semua mea keti lokasi Rombia yantaran lu kending me masuk pula. Tapi kan tak kira merang sing absen kasake. Karena sing absen kasake kan monitor 371. Kini soal dari kamu lo pas tak masuk ke kamar. Begitu tak masuk direct. Gitu. Esep tekan esep punya saya tak pakai tak absen. Bon lengser panghunin Pak Sebolo. Pak lengser esepon kan Pak Sebolo kenang na Pak lengser ni kan. Oh iki. Lanjut ke lagi parapan lagi. Nika mungkin Arjun si budetoran nyinyut sini kan. Leras. Arjun, Assalamualaikum. Ngintip nih kan ngetek nih kan. Alborokah ngalek aktivitas lain motor na corangan nih kan tambah.
begitu mau mengudara keluar al-barokah makan turunlah mudah-mudahan do kesepian karena jarang masuk rekan-rekan turunlah barokah langsung cari yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Hai Sob Mas Abi. Angki itu Mas Abi ganti. Gitu kalau asarang basera panjenengan oke. Rena cek warna odur emok bilawan lagi odur emok lajak pengajian begitu hidikal aku kok sementing bisa hadir alhamdulillah tempo nggak kaulah kita bisa hadir hari ini jepun malam boleh waktunya gitu di nggak kaulah keruh tak buka bapak gedeng tahun yang tar naman Di mana tak rambu untuk Pak Kendali. Kenapa? Si mana tak rambu panjenengan ganti. Ada tak rabu gue loh. Kenapa? Oke. Kau tak rabu tadi malam tak hadir ya karena nomor hitung ya ada acara kan berdua ya berdoa tak nemu hurung. Kan biasanya bapak karena gedeng masa maksudnya kan huru noroa oning gedeng nawantar non ya Allah Rabbi kita oning Tuhan Sabi oke gedeng sake cung paling mun bodo bisa mun banyak orang teka malam berani
mun banyak bareng teka malam bakun insyaallah. Tapi berak kedua on ke TV umpon nikah ti mana bi mun anu kasa mun banyak bareng ya alhamdulillah. Anggi banyak bareng kasa insyaallah. Tanding alasan tan mun banyak bareng mun pon tekapon malam tapi mun ka TV bisa alasan malam nggak bisa. Soalnya kijet lah karung gunungku. Wala nabi malam nikah humpon. Risiko na magkuna anuan ating hiyan. Yung banyak bodoh saya untuk cek bensin apa. Kalau tada misalnya tada kompa anu apa tada angin lagi untuk saling contoh. Kan TV gini bila nak kena arah tepat ada angin nang nonton gini ke saya ini semarin si on alasan misalnya malam kontek nyampe mari tak kuat tenaga tapi mengat TV enggak kola apa kasa hasta dek bareng boleh era nung gedeng sareng wancung bisa takok oke nah boleh mun beda saya ketuan mobil ke rumah lu nyaman tak pati jelap ketuan mobil tak ada jelap artinya bisa bisa bek angak nasa ko ni soalnya beda dalam mobil tak wacen-wacen gasa pendenan mon malam ni tak bisa ngau aku nalupku ngapa ni kama kawan anu kan banyak saya totok pun kok copok jap setting jap ding lantang bodoh eding kontek nyampe apa nawa kita alhamdulillah ini lah alhamdulillah syukur kita pada waktu lanjut mangkong itu Mas Abi mandi mobilnya mana Abi gimana si kendala na gini kau nocen gini kau lemah tak bisa ngaup dan bila no ngis bareng ngis kutu sadir jas hujan gini sosok nalakuna sapi nyampe pak hah? Kalau nyampe Iki motor saya langkong kadi mas senere maka dinto genti nabi gak dinto ninge sumenep evolen gak dinto sumenep iki alhamdulillah saya gak dinto kita napa nyamben saya gak panjin dengan genti saya meskipun gak kantor S0 sih saya ada audio nangasa kagak dinto ganti alhamdulillah motor saya langkong lulus dia pun sigi buru mana bin tan jalan nalakan mon KTP pada elang jai pon dia bener renggona mon kedua pada toko mon ketelo jai pon renggona pada kosong juga dinto ganti kilagat agak dinto sarang paseran nih kan
Saya kesebut paham beli Telman kerin ni ganti. Paham baling kita kan paham baling. Oke lah. Napa boleh membukto mana ngasak? Ampun. Itu kudu ekstra lebih tengah teh. Kena alangan bulan dari pangki. Mungkin TV alangan mon ujo wala karano. Bag mo sa matako sa kadin to ganti. Alam manong hinga ka. Kimun yang siang na mungkin takut yang siang king nabara. Kaya pangki benar eh. Kaya mon malam ni kapag pangki. Saka din to untuk panjenengan lakaran. Kaya nakudo benar yang ngon lakaran. Lakaran pengota aku at kapon enter kapagusan. Mon ketibikan jika din to ganti. Ki saya kadang saya kata kok benih masalah setan saya gasak, setan saya aropa, setan saya tak ketemu. Tapi saya kata kok gasak enggak kaulun. Setan saya batong. Anapa mak motor ka gadinto di sini kamu. Mon setan saya tak berkasap bro, macam coba nawaan, air kursi elang. Tapi bila setan saya ganti, Killer ke guna. Mon setan saya jongko saya setan saya jongko dan mon setan saya pateng tu hampon jangan kini ke kami ada ngapain ini silakan. Jangan saya setan saya pateng ni kah. Mon teman ki ponan keberadaan kebuktian ponan jaga din tontu panjenengan. Jarang berde kadin to ponan oh dengan ala ko tengah sabar guru. Ala ko tengah sabar di men dakar. Sabar ni pengkir sabar juga ke ngaleng ni kah. Apa te pangki dengan apa itu moy tambi sinya ma. Iki bubur pas kadin to ganti. nikah. Itu yang saya rob, ang saya padang sa setan saya padang ini kata kapan ibu jaya ayat kursi. Tak bisa kan? Tapi setan saya tak padang sa ayat kursi. Itu nikah. Nganakan mun manum kasaki sejelas bek ngis maringis ki nikah. Abi meskipun saya siangan ki benyaan banyak orang tani kasak banyak napa kan berkerami kan kapan cak ocanan saya malu boleh bila bekau na ocan kasak saya malu bila ocan ni tengah para cedenan kasak tak rasanya bijas hujan pas tak ngas tete ki kotu apa-apa kan kotu lepuh ala ngaupen ni kamu tak nemu apa ngaupen orang mun punya istirahat kasa ay mun siang insyaallah saka din to paham bali ganti Korek darah guna kakar darah guna cara yang mun lakar ikan niat kadasan kapon jon guna apa boleh jen bejon jon tanto saya mon setan cepat dong mereka berak pada jika dintu ganti siang jon ocean tekapon anu bisa santai saya malu kasak bisa usah rumah bur tangki santai saya malu apapun ka rasa kabut terbakun bodoh pun saya malu abunyan saya malu merasa kabut teratempun sesiang kasak
Lu gimana? Sekarang kau mau balik ngereng lanjut dimin lagi. Ya lo bapak. Makin seputar keluar. Oke. Ano apa di bulan ni pak kan tak sudah terima lagi buru dua bulan. Bulan ni mau nyena anu kat disan. Berde mau nyena tak sudah terima. Jika dia tuan kirim tuan sekarang kong atas sering baring pancin dengan dan gula nyari apa buat nyaman nyari apa kan pek ni kampun bersenap buat. Jika dia untuk apa kendali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam ki ngereng katur aman.